Tayari West irakariye tu tsasereho twakutangira program kubiri umukasheshekerizo bano rwa mukaga ibiro byo kwezi byagenda ibiro ni 13 byo kwezi kwa mwenda 2025 dakika za 26 zarabo muri shahi na zakasheshe omushugana sa program kubiri ndi Boaz tumwesije kandi nzagamba aha Karuru na ebukugenda bitakurebekaje abwihanga ryitu emevuyo okwata abantu okurwana ebine obuzarebe na demokrasi n'enkoreberagira so turebereho abantu bingi bakwatwa abantu banopumba kwatwa andi aba bakwasire bagira ngo bakazo mu parade eyamahe yabirinke yamahe ubwire bwahwira abantu bakageraho parade rinke yamahe kari yambuga nkuru zabo kavure andi honorable Kyagulanyi yije arambura parade ejo bagira ngo bakagikora nk'akabonero kumusimiraho abwamazarwage yarambura ino mucyaro we Babitungo ujike ngo munupu Kyagulanyi bamwita president tabakoma kumwita president bamwita his excellency tumanya ngo n'ikitindisa cha either president w'ihanga obakwita president wa republic nari ambassador tebita kumanga ndije muntu okwita his excellency konko munupu bamwita his excellency no mucyaro bamwita first lady. That is nowhere in our constitution numberagero bitu konka omuntu wabo kwebe na celebrating a birthday bagira ngwe bo bamteraho parade and abamahe bagira ngo icyo kikashitari mu beragiro mbone twenda kwebuza Karuru abantu nibakwatwa abantu nibabohwa Dr. Besigye wenka yaza kumara umwaka gwo n'umucyome tugere ngo ibi nebyo bururu nebyo butegeki narabantu abemishango bakagikora mbwenu umukashikerizo bancyo twenda kuteraho toki minu haironza kubuza ho nabayeneremu mwaze ibintu mukorwa mani bagari reforms izire mikono yabakushemba genome 7 ngo agaraka isimbe abo president 2026 bakabatuma emikono kenda na runana ko nkande biremba jangwa resire mikono milioni 2. That's a huge number and no shaje kwereka ngo umuntu ayina mani tebe twesera abantu banupu ngo batuyambeho kugaraka mwe buze mwe ahanshongeji omamena bat natambaro bati no anupu kuga kamwenge konka yachererwa konka mwene katugamisho ngezi ahabwa baro nyino mwami Charles Mwesige ni chairman wa veterans omuri district ya Kegegwa ombukamo bwatoro nyine mwami Isaac akandwanaho no munyeto narwo NRM hamwe na umuhezi w'intu mu president abo ambara City Central omwami Paul Katwire Karamuzi kantandike na Charles abantu batwerere ndamusyo abanyeganda bakutere batayari West twafuruka twahindura izina turi bari yagwabe no yebare umtebekanisa program umwami Boaz na management ya Tayari West okuterezo mu gishogu okuyija kugira kitwaga itaha ihangariye itu tukugira ngo nitwe bageza barukikira abagenzi bayitwa twatsugo kwa heru konka nitwe tugezaho kureba ngo aha ihangariye itu tugire kitwataho kandi ninyenda kutwara umugisha kusima nayiwe okubasa kuterezo mu gishogu nibenjya babarya hero ko ubundi nabo abantu bagwenda konka okabasa kutushagiza hakayire okathereza akanya katukabasa kugamba ahihangariye itu no kugere kitwayongeraho nyenda kuramutse abanyakegegwa bagenzi banje abunatsigayo ni nyenda kuramutse veterans amazina banyeta Mwesige Charles and district veteran chairperson wa Kegegwa district wa abasirikare abahumwiro mbugufu ni nyenda kubebembera ku rugo mu district ya Kegegwa kandi stiro murundi ngogumwe and Fraga Bear wa Chemanero C1 uwo mwanya gwacishagazo gundi kurugamo so ndina Fraga Bear nabo cyo ninyenda kusima abanyacishagazi abampayiro mugisha ubwo kuba Fraga Bear wabo kandi ngarukansima abasirikare bagenzi banje nabo kumperezo mugisha bwo kubebembera kuba nabo stiro munimbebembere kisanja cya kashatu ati kandi LC1 nayo ndiyo ninza kubebembere cya gatanu Kegegwa hari ba veterans bingi buzuma munonga
jinsi katabuja umanyambarwana bari mu mazima bakafurukirayo abamwe bakafurukirayo nkatwe nabo ko banyonka rugasanga mbwiro ubuso nafurikirayo na bagenzi banjye barigiro mu district nyingi konka kandi hariyo n'abazarwa bayo nabo abasirikare stira bahumwire nabo bariyoboye nyuma yo toro kegegwa ne yo muri toro musibiro mashita mukuza emikoro y'empango imyaka 3 nyenda kutabarutsa omukama waitu akurike omukoro gw'empango no kumusimira ho ruhanga kureba namushyitse ya myaka 30 ari kutegeka obukama bwe andi imwe banyankore mukaragasanga umuringo atarabugabe mwazatora ari ubukama so mwagenda n'ikiruhati tugenda n'ikiruhabo kubito twine bakaba nafuye webare chairman go Isaac abantu batwere ndamusyo amutebekanisa program abagenzi banje b'inaha n'abari kureba Tayari TV n'ikirungi kuguma mukasa kere mukarebe n'itutebe mukamanye y'urupfumu ihanga ngo yongera hiraka mukamanye y'urupfumu ihanga kandi nisima na Tayari TV na Mr. Bowazi nitunke minyeto kutereza kagishitwijaha kahayoteka teko bitu n'ikirungi munonga kandi nikitereza amana kumanya nitunke minyeto mutwurwa kandi nyongera no kutabaritsa president abo mukono yatungire bakagaruka bakamuhinguza kugaruka akatwebembe igisanya cyo kwija thank you amazina na Isaac akanwa naho uwitu n'ikiruhura byo munyeto byo munya Uganda bari munonga okay commissioner twakwakira kandi aramushogo mwana wanje Bawazi baze kwakire na all abantu bona bariya abutubonye twara nabo nizoba mu Tayari ko ukira munonga maze sime management of Tayari West ukira munonga director wayo kandi deputy speaker of parliament awekitini sasa mastayegwa and we are proud of him because it are deputy speaker of parliament turatshemerera tumwesimisa munonga because is n'umuntu arakora munonga kandi umuntu ukunda president kandi umuntu ukunda NRM so tumusimira umukama ranga mukize dene kintu cya kabiri ngoko bakugamba yone bangitaka twirepore karamuzi koko bagamba ni umwezi wa RCC yagomba RCT wasagere muri mbara site ngenda ko congratulatinga abantu babiri ababagire bakore ko muranga bwo kunda partner kuna president Museveni Wakiti nsama iko tsime honorable Michael Tsime is a former member of parliament wa Mbara City and honorable Bonnie Choncho Kasheja ogona wakabaho akakwata ofuraga ya pate biza kesi so barigireyo bayibara geuza kwezi ma independence but kubabwene his excellency the president yagamba nabo bichiriza as we talk now Bonnie Choncho Kasheja abipresingire kalisi no kuza kwedinga yes then Tsime I think nimaza kuringa contract yo mu parliament ya Uganda is going to be a director so nyenda kubasimira ho kama nabo ku hora president kandi bakamwikiriza mbakekeze cyabagambira ogo n'umutima bwo kundi hanga no kunda president no kunda party then ikindi nkirize mwana wanje ntabarse president wetu naza kushise myaka kinana nagumo yo buto no mwa mwana wagira ngo yase yo bukuru but for us we say yase yo buto yo buto ni yabagabe meshe mugabe ato mugabo tare president wono yendo ato president ni sabagabe na kirabagabe bona honor is a fountain of honor and is the president of Uganda and is number 1 Uganda yon is the modern king exactly so mwe nata ntamutawasi myaka kinana nagumo yo buto so at celebration nzaka zo at neza style because I was celebrating and I was gukora birthday ni mabeta hasorazi in Kampala nasorazi arimo ababategana hasorazi aba mechanics aba saloni aba taxi drivers ngabo nabandi so umukoro gurukororo so kabenisha bamwana wange se umurwano wange chairman yusi let's go and join our colleagues in Colorado tomorrow we celebrate with the president na isimya kirana biyo we wari munonga kandi karashota kazaryo biri ku bitano kwa mwenda kandi karashota cyane ni 10 mutukoze kashata no kugira ngo mande nizo ryo gukora
yes buri abantu bakore aba taxi baza kubana bakora abana basarusutse ngusani bizo byo kumura umukoro dukora izo bere fena foga rekore katwire ndi president Mukutabarisia imyaka 81 buri muntu kuna yobto kama tugamba ko yobto tagamye ko yote 81 Dr. was a president imyaka 81 because buri muntu kuna imyaka 81 azire ayino mukaza ine family ayine byakorera icweka cye byakorera ihanga tukabe turihangaruje buri muntu umunsi yakora nke president akorire ihangane ise kabone so Mutabarisia mukata yari west reka tuze ahashonga nyenda ku katubanze tuye shonga ya signature za president por miliyoni 2 izo muzihe kabajyango hari abantu abaye bagenda electoral commission baheza register uri hamwe ya Isaac we nini ya Boaz nini ya Charles hati umuntu yaza kugira ngo ndemukone achitunga nini ya Isaac amiro mkono yagize muri electoral commission wakano kabakoriza yimwe mkono yanyigihiro miliyoni mbene nawo kambaze kore mukaka akabaro kake do you have your calculator? Yeah, I do. Kwa tabante mparo abantu ashatu abantu 30 abaze babyaro ntwaro mshavire 12 just ka simple equation izo ni miliyoni 2 mutwari 16 atware abantu abayandikisa abantu mutigire president n'abantu ntware miliyoni 2.2 atabo tubabarenga just na kwabuka jeke equation kake ngo karebe you are self moderating nyine ngo karebe so abo gambe of course nabo position nabo kutina NRM to support hata na correct just uyishe twinabanda ashatu Amerika twinabanda ashatu agombora twinabanda makina ashatu nabata a district twina national honorary leaders of NRM then you know this so abo gambe yo n'abatiti z'abakutina party NRM in support mambowaza nabo no bake me I received forms of office so kana abantu bari mu office kana kuzokusayinga the president you are very many very many wait kuza nabamukunda nani mberumba hasema no we what saying the president no humu center really toko baza ko batu wene kanko boze bowaza kamshote NRM babo kugikora mpaka mbashasha no na ugina abantu ashatu ngo bajya kumusaninga banza ko abantu banga kamshote ni mpangwe NRM abantu bakunda president Museveni kandi rero yarukusayininga okusayininga nomination forms nangwa na kumturugiremo even saying ngo tsese tegeko ko Uganda nare bitano tuzigiremo abantu besayiningire bekunire bamusayiningire because nabamukunda nuwo kandi tuwabo n'utendo singire no fraga bera wait sis so kwa tutwale mutu inabanda 30 acha yes NRM at least boromunta ine eido mukazi naraini atkanko bose naraino mwana yes naraini sheza mwene boromunta ko raho abantu batanu wene kanko bose bo ati then hat pressure yimko mwinengu haraho opposition nene rega but for us we don't have pressure to the pressure NRM tune pressure actually turuko mushomu zakusiga karuko tune support tune pressure yon so muri muno actually exterior tukora ka NRM no njeto kumuryanko njeteki obano ko okusimura naro kwisha abantu ngo unsafutera karuru okumanyisa abantu ngo afutera karuru cyo ongeke kwenda gamba turi ya pressure kushira karuka president Museveni na NRM ine support kandi abantu bito baruho thank you yes chama abantu bemagara y'umukono ya president omukachiko ko mwagazi bakoze recha bajomba kwita procession batiro kumba obenore mutena no mukira abantu bona bariye procession ijabo ijabo opposition babigikora bomba bazira iyo baramutebeka programu n'abatensa bagenzi banje Bowazi ni nyenda nkugambire ko rotaka ikirize kurgerizo ngo NRM ehambire Uganda nangwa naka kabaire nkanyenyeza mwabe 2021 nikaza kwigara nyenda nkugambire mutebeka programu
nyowo wanjye seru yanjye nkanye nyina abantu 30 aha cyaro cyanjye bakampereze emikono bona 30 in fact abantu bakana barwana burwana ngo buri muntu ate mazima garanga buri muntu wena kureba narwana nayenda ngo mpaka arebe ngo yataho umukono ngo yashemba president fomu zayijura twabura naho kubata abandi twagira ngo hatimwe abavutwantwenda fomu zitwareta nizimara mukwato muhanda imwa twabakwatsa mukama se myenda kugambira mutebekanisa program ngo hato hurroho umwiri kandi ogambire n'abantu pu iwa nko munyamuhure nureba burushaha noboboyine shaha birneina noba no kwatagana nabo kuba noboboyina mu studio n'ahandi abo kuba munyamuhure buri muntu nanabushika so nani nyenda ngo kora no bashiko bagambire ngo umugayihe mutiro procession yes kandi akakikubura ukajya ngo utaro procession mu Kampala nikiteganize mu y'abandi ubwo iki bagitiriye itwe ntushaba itwe byitse tubikora mu mateka very good turukuza gukora ikintu itwe tukikora mu mateka itwe tuturbarwe bandranke ngoma za sani itwe kintu nare mu buri kintu cyonekeza gukora ekito mu mateka ekikoro mu mateka eshaba ekirizibwa nukwekore kiyanenda gukora itwe tuturukwimukaho tukaroto mbiroto nyekero nkoko muntu roto kaganga ko mutoro noreba opposition yo kizibwe ki ekeine nibabyama kibyamanye kiraroto kwari kurota nyekiro kiyarara naroto mukasheshe mukanaza hagati yenguto so nare mu yo twere kutwaza nare mu nekore bintu byayimanya ngo biro byo kwezi biti tuzakore kintu kiti eshaba ikirizibwa ekore kintu erabiro muhando gushyikiro mu mateka so nicyo nangwa twakubayire ntushaba ngo twatse n'aba bantu bo position kubagandira nangwa nahuriraho boko ntwija kushikayo so nani nyenda kushaba twikirizane twe n'abarya umwami arasisi yakugandira yitwe tukuronda karuruka NRM kwihaho ntitwijitya abantu ntugambira abantu ngo mutegwa noreba umuntu wo businge no kureba ntugirege mivuyo yo kurabana munebindi nikiretwa obusinge obo president yatweire na government ya NRM obuyahira abantu so kuyabahira obusinge bwingi abantu nibakore barkwena so ntwenda ngo obusinge obwo abantu bategwa mu businge buriya bakegwa kumanya ngo abirna mukaga ntwenda kutera karuruka president so ntubayisya ngwe biro byo kweza abirna mukaga mutareba harubaju mutagwejegera mutebwa muje mutera karuruka president so turi kubasha bakaruru abo kuba karuru kuko izurire kimwe mutebekanisa program nyonke ikiriza ndukhendera obutuba turukororo kutandika biro byo kweza abirna nakwite byo kweza abirna munana mutebekanisa program ko orotare ikirizo utararebere bishana kayikiriza kama president obhagiza kine bwingi nansasa nimpurra ni musasiraho nangwa nani so nani nyenda ngo mbagambire batebekane naremwe sinjya karuro gundo murundi aiza turebere abasirikare nebirukanga bari harabajuru ya Todongo sari muhuru aba bantu bayinaremo bakuba huguro kubaratambura muri Kampala sakare mbirukanga bakagaidinga shi igitimu yona yaneremo abanje basakara batakwirukanga bakagaidinga abantu babene procession nabambe murika umurimo gwakarugo thank you ntakagire ari nanjye nda correcting aho chairman akaruka president nikaterwa ibiri 12 yo yes ate cyo wanguza abasirikare bakabere ntibacikora ngo nuko necenda abasirikare bakabere nureba nabereka ngo mu rubazo rw'inguto nibatereza abantu kubashimira kubana bagenda ngo nuko necenda eshabire permission yagira itizo bariti ebiro biti eshahaziti ntiza kuba nturaba then zo security agencies omugasho gwazo tukuma NRM tukuma no kureka no kuma abanyarwanda zone mbo security agencies yes security agencies nizo zirabahereze ngo okay mbwenda habwemera umwitari yemwe egesha town abantu barabize so murabeka mu cya mutore bukoto ninga murabaha wanyitegereza hazo bo bashabirorsa bakwire guidelines bacetegereza
konga ko kwimuka mu kasheshi baza kugera bati bareba abantu 10 nti ndabori yaho bajagarira. The only way to sort them ntiya gas. Aha bo kuba umuntu wa NRM babagira ngo mbaze mwemerere mutora baza gukurikiza icyo bakubagamba. Kongo yishye ngo nuko akakanta ko kugira ngo bahurikize. Batakatandikire na kugira ngo barige Bob Wine akire no mugeto kakakataro. So omuntu nka president wa ghetto ni chukugumiriwe nka Bowazi oro in sense zitano kwandora ingogo umuntu otamutereti ya gas. So okubatera tiya gas narishe bakakozesa force kubato umuhando guru niyo solution yonka security agencies narishe police erikubene kozesa konga tukujya ngo babatera ngo baba bandira NRM agamana ge koreka ekagoreka itarampaho koza rabo ya bitarampaho managa kagata ekeri upio ne basa kugoreka wajya ngo ekagoreka itarampaho aha boko bahi no buyabere itarampaho amana getagi kandi eketagi deni ija ya retaki kwera yabere tagi bagakorese ngo definitely so ngwenda mundu yaragakira umbaraka banzo burikize kakane choose me mambo wazi. Is it possible kurgawa kadumusha wakakose mbundu ukambagamira ndene support y'abantu? No. Njena ndinza mubuza ndinza kubuza NRM eketine mano bwirobo konka yija yagatunga bwanyu nko kuyagama ekagayihanka hakarwa n'umuntu bakagenda barabindi that means amane kenge kuko boy namani wata hobwenge then wata hebuko kubatira umugisha ngo boye muruke y'abinamani againera mutugararebe gakarebwa gakarebwa rubaki hato kuchima president Museveni bakamwima naza kumusha no chima bakibajera Museveni president Museveni bakamwima bakibayupi bakibaDP nyoni mangu bakiba president Museveni pia hizi yazomusha ahubwo bakanye support narakarubaki batoka amanyo abasinje notasinje iwe chikwate turiyo tugamba president Museveni naza kuzomushaka bakaba mwibiri ninga bakaba tamwibiri temumwe bakaba mwibiri so yazo mushaka yakozesa support y'abantu wanyetegereza yakozesa support y'abantu yazo mushaka bamushendekereza barwana beja bahangura hiya winya kare tayari west irakariyetu program okubiri kandi twinaba Ekaya hotel nunye mbageta Ekaya Crescent Hotel neshangwa kamukuza hayituri ahashonge na Divine Mercy Hospital mbere wakambaro mutawo no hoteli hati ndiye nkahi ndarenka hi nkore nkahi mukoro ndaze nkahi motoka yanje noza ari Ekaya Crescent Hotel nunye munonga ohereza no murembe 5 star obyonjo ibyo korinda internet cyansya cyamshana cyacuru cyikukinga customer care byona nebirungi mbweno zari Ekaya Crescent Hotel patana zibito program okubiri nambagambire byo kuri mukashishaka umuntu atakaye kwasa graduation wedding byona ne Ekaya niho bikwera mu studio zo program okubiri Charles Mwesige ni cyabana wa veterans Kigegwa district Isaac Kandwa naho ni youth umenaremu kandi boreka turi ni commissioner omurire mu Rwanda ni Boaz katugari kibanywa butumwa ubu utarga It's time to break free with Azam TV. Grab yourself a full kit at 80,000 shillings or an Azam decoder at 40,000 shillings. Experience the thrill of every goal in La Liga, Italian Serie A, German Bundesliga, and the excitement of live sports action from the Saudi Pro League and Carabao Cup on Azam Plus and Play Package in HD. Your favorite China Uganda movies on Chamuka TV on Azam Pure for just 13,000 shillings monthly. Unlock a world of sports and entertainment with Azam TV, the most affordable pay TV around.
Visit any of our agents or call 0312-308-900 for more details. Azam TV, entertainment for everybody. Introducing Wanda's multi-purpose disinfectant, your ultimate defense against harmful bugs and germs. With just a few sprays, you can quickly disinfect your toilet, bathroom, urinal, dustbin, kitchen counter, tables, farm tools, children's toys, you name it. Keep your loved ones protected. Choose cleanliness. Choose protection. Choose Wanda's. Always wonderful. Abantu babulete bizuba bwena Kampala hamwe na Uganda yona nenda kubagabira kudagura mu evolution yabalete n'ubushobozi wa manya mega 256 live in concert ebiri kumwe mwana byo kwezi kwa mwenda harugo ko kuri katuova bana mabukaka okutamuna mitwale ebiri rero vya mitwale 5 debo ne ya miliyoni emwe aho kandi bashangaliza baraza kubari nyamwinga butandi bata abatire mwesente Kadanke Brand House Afro Mobile Galaxy FM Tayari West TV Record FM Radio Phone hamwe n'abandi bindi ekikuru mwisho mwana kutera mubali not question ngoro n'amara kagari kagakanyuza we Loko to international this year. Omagarageseji arihembere eri kutuhindura tukabeche ekituri embereji eri kuhindura amazoba engendo narishi ebitebyo bitu nambwe no mu mberejo bitwanturonde ekintu eky'omutaana habindi namunonga ekintu ekiri kubasa kureta hekyo kutangaza omagara gitu naniwe gabana haburungi bwa Wonders Family Jelly izoba lyawe ribe ry'omutaano gakuziro mbirungo ebiri kuheza omubiri gukagaruka busya gukagira amani wena ukasigara n'okuraje Wonders Family Jelly nuko majuta agine kuguma harubaju neka yawe. Wonders, always wonderful. Tayari West irakaritu twagaraka abwa program mukubiri omukasheshekeri izoba and ndi Boaz tumwesije team hati yijura na nabantu abagenya abandi bije mukono gwanje ogwa musho hariyo empangare Patience atwirwe na yendo bwa MP bwabacyara bakamwenge ticket ya nupu konka kade tebakazagabire konka no shutu nwe yabagishabire wenga nyine akanwano Isaac na ragomena ari n'umunyeto nyine natamba Robert nawe no anupu na ndo MP bwa Kibare East muri Kamwenge nyine umwami Charles Mwesije ni chairman wa veterans Kigegwa district kandi nyine umukuru Paul Katuire ni assistant resident state commissioner abwambara city central ninyenda kwakira abagenyi baturamusyeho then tubone gutana kenshonga nkuru ya tureta. Patience, you are welcome turamukiza abakutureba. You all in the strongest greeting. Betero muri nyankore mama bantu bitu. Yakamwingoro jugu tokurumanya. Okay. Abarebi ba Tayari West. Nabaturikirize mwena. Amazina na Atero Patience, aspiring woman MP Kamwenge district. NUP National Unity Platform. Nimbaramusya nechiramsye chikusingayo. Ituenturamsya na people power, our power, people power. Bari mnonga. Thank you. Robert abantu bateri namusyo. Ni wachereza MP to be. Ugwaine no ya yereta na nyana yereta. So abare ba Tayari TV
abanya-Uganda mwena amazina nibaneta Natamba Robert oyetsimbire Kibale East Constituency aha kadi ya National Unity Platform nicyo kibine kinguza kwiziramu akandi ndamutse abantu bakamwenje most especially abantu ba Kibale East obuhanguzi no bwanyu 2 mukaga no kutikinga umbrella aho kure umbrella niyo kutikinga abare muno Patience benero kagishabano nari torafire kumanya for now umbrella and ho nyenga Kamwenge district so ishayo namba kwa card hopefully but for now I can't guarantee it to myself. Okay. I'm waiting for the party decision. Washa shule sente za card sente za card no manyisachi omunuku card nibagikuzana kwetukuru echo niwo kuchimanya nkiwe konkankanye ni manya NUP teguza card yosha shwire iki what tegerize card I haven't paid anything. Akatini abantu akatini chikumanyisa unobo kuba you more than 2 or 3 nobo kwa muri babiri ninga bashatu tino shime kubana shashora card ya NUP. So ati mwine register like nkumuri Kamwenge nupe ina mabagizi bangahe I can't even tell ko iwecho ine kumanya Chimati ni 60%. Kamwenge na NUP na ikumije baboneye we have voters more than 50%. Yes. Wabuzere mukoni yo kusaninga Kamwenge tungire mukoni na yonka so entebe nogitwara yes yes sana ro Kamwenge ndivyo Kamwenge district abakutureba nubwo kubana kubanganisa Patience kashitabara no mushiki muto murungi ebindi nsako bisotinga Robert kantandike niwe abakutureba ntwenda kugara kamura mwagwe nyini ogwo rwaro mu Karuru Robert abantu banyu bakwasira deputy spokesperson waiso mufumbiro akirewe Kivumbi Bobby Giant Bobby Yanga amazina gwintu tugahora tisuga badatsinda takuma amazina genyini abana bakwasira 2020 nagumu mu Karuru na tubakare kwirwe and umugambi zomega PDF brigade general major general nawe twe shota kakuzibu Felix Koleja kagera ngo buri muntu yagira parade ya NUP abaza kumukwata to begin with abantu aba bagira mu parade tora ngo bakarweshigishira mbene bashimye kurushomo umwambo wazi ni kubanza kutereza mugace aba bantu bita abantu bitabakwatse uko yo bahambirwe government ya Mr. Museveni tabakwata abantu aba NUP ko no baba abducting ni baba hamba hati wari nkwate bakwatse mo iso mufumbiro ka vice spokesperson witu wari nkwate bizini bakwata mo abana ba National Unity Platform kira out of row ni babikora nebigendererwa byabo kandi babishirize so Mr. Museveni na government yeje abantu bacha bakora nabo bakachi. What is a difference between abduction na arrest? No arresting. I think ninja kuchumushobora abo kwata kuchumanya ka opinion ngo kwa kuchumanya amagizwe waje think kuchumanya that is according to your understanding now or protected President Museveni ningasheje government ya time yaka 80 bechigenderwa cyabona kusanya opposition RCC arrest na abduction ni byahukana cause nyo Robert nakora umushango no summoning onyeta police that is what we call na hikayo mungwate genevera arrest of course ni manko there is information that these people were those people and refused to go to report police ejo information toreka proof teru because why so mufumbiro teru show it to the people because mufumbiro akabari ya koti agire bakabagire kureba abandi abatsibe niho bamuhambire kunga kuno jangu bakaba musamoningire ungaba mutwaro mukota after
bakamutwara after how many days bakabanza bambuzaho bahane babuza ngo ito tumwine security agencies zona zikumuhekana nawe konka wakati cyakozire kine cyabe yakozire kandi atomushango kabateka gutwira akaza parade yama parade Can I say something about that issue? Kashika kimushobora nandi ni kimushobora kanjere kinashobora bakaza parade eri kweshaniriza yama hano yo mu Uganda nyondo kushoma primary na secondary tukakora tukushoma scouting ero mwina hateriye keri parade yamahe kutari kugira ngo mu Uganda Museveni is against opposition scouting nebe ine no mutakuja ko okushana na inspector gagado na hantare ninde baba kuzostinga niziba ziro hantare amashumiro nigijeho ba practicinga nanka neje kunka ko kureba ngwito mu NUP tukakora ka parade kace ka shashamazi hanga ubu no butitizi baida kuno jangwa abana bitu tuba twine mishango bakabindi bakwandika ngo Robert wakora umushango babura kwija bampandikira nye twara police reporting akuba twena tine muntu omuhinzi w'amateka mu National Unity Platform ituto mu National Unity Platform tukuratera amateka kunka hatimwe numutwara mu engere ndijo government Robert kineshonga umuntu ukora ikintu cyamahe kujwara jacket yamahe as long as yamanyisa amahe kumwe mwenda kora ikintu question za parade yamahe nebijwaro byona nenkito na guard of honor byona abonje mutaramanyise police ngwiki tukora just turiya kushemeza cyaguranye government yabangamba nyenka ubwire kubukusitya kwe kusityo bwire ibintu byo kutandika gukora ubu n'ubutitizi bwa NRM emyaka 20 nireba tine cyeko zire era bana neza kubakwata kunko bwire bugene buza kushika abanyarwanda nduza kwesharamo is abduction zino bwire bwazo nuza ko patience mwamugira ngo government ne ikunda kuba ne baronda kandi hatabarwana banyu mukabato mu open kandi shoti government wamwajorobezo murumo kuronda abantu abe amukujya ngo nene ronda hata mwabato misho gayo ngo baronde kandi haronde bikweshaneza ngo bujurizi ngo bakora mbihende biragira Acho kubanza nimbanza nakubuza ne baronda bakoziriki because itoyenga NUP tine kintu kitukora ekitari mu mateka tuchuru buri kimwe cyone kitukora ntumanya ekitushemeye kubantu kora na when to do it and how to do it NUP so parade yitu akozere cyo kubanza te kwenda amateka but abo kugira ngo yonka government it's already in fear so nibajazaho kumekinga shuwangu batu nafuya that's why mukakore gari right yes egari zemirisha group mamwe nato ino mushango what is a gari aba basigaza banyamu kubana umujyango what is a gari nato ino mushango ko muri basibe mushango please mukakore gari right egari ziri mu mateka what is a gari according to you what is a gari a vigilante group wow that's what you think, that's what you know. Then your perspective is wrong. She was not there. Your perspective is wrong. A moment. Yeah, I don't mind about those people because that's what they have to do. They are there to defend, even when it's wrong, they are there to defend. But for us as NUP, turiyaha kwereka abantu amazima no kubereka ekitusheme kubantu kora mateka cyagoranya kari Bongereza nari America, one of those countries yagira ngwe ni she not his excellency of constitution into manya president nari ambassador. There's nobody else over kweta his excellency nagiri president wa university omweta his excellency. So at least nkamunya makuru nkamunya icyo ni kimanya tinka mweta his excellency antinda chimweta and kugira ngo tingumuhagera nari ni mwanga kunkatinga mweta his excellency because ije kitinsata chini and tino ndija chini by the way ukuyo president nari ambassador. Exactly, yes. But I don't want to lose the point. Patience, I want to cyagoranya kari heru yagira ngwe ni shabaheshera yagambara abantu ngo barumbi. So wao no bembera political party okazaka darako jya ngo iwe urisha bahekera nonda government ye kutwareta ukamhura. Of course I follow him. He's my president. Wajya ngo nisha bahekera ukamhura tugwe kubanza kukigamba ni saba yekera and ubuhekera bweye takubugamba nkoko bwanyu bumwaresire for us turi yabahekera constitutionally. Constitutionally. You get my point? Hati His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu
statement ye yakozere kiya yagikozere ekuhenda amateka let them go for him nondaba bino bakwata kandi hatiya no saba hejera tikwe ekiyagambira kukira nkyenda amateka bamwakire let them summon him bamugire uri umuhekera kandi okerangira so let them summon him ekiyagambira kukira nkyenda amateka ninga kukira ekitikirizibwa leka bakoreki bamusamoninge abana bihanga mukuta omuhamuzi we mukuta omukabi polisi amahega baronde tomukubasasibwa aba bafutu soldier abatine nabwegesi burufomo ngunchaga nabasako MP ubundi akore sente nibabakorera ground work konka amhero bahendera mikono byo kurinda abunchi mutakwasasibwa mukababarra nkimwe abashomere hati nanya kamaze nkubuza no haine behome government aba bana bakukwata bakateko mbihome no hako batayo ni government nyawe nija oruko batomeza nyawe nija n'inshongejo dakatitandikira ari nyawe akubanyonesha heja hingambera his excellence Robert Kyagulanyi Sentamu nabasa kubata kumanya you get my point konkensi ndio mu Uganda tinde musuru wakujangu tinkureba what is happening mu Uganda you understand hati nyona aragayo bakakwata mufumbiro nureba you should have I'm coming to his point nyowe ngo kundi yahesha heje nija nagambira abantu amazima nti government eje iturumu tetuyambire kandi tekuza kutuyamba niyo ngambira itekeri nabana ahenda haza the RCC yanja unyowe na hindia ndio musi he's right by the way he's right by the way he's right by the way onkanyo RCC chingonda kugambira yono jawu nyo ndio musi konka tuwe naturiya basibi thank you abakagufiraka so you are saying ngo omuntu we nayerebere mbera nyowe abana bakwata na nyenyenke shaha yona ni mana baza gukora ki nibabasa kungwata ninga bambuzo ninga banite I know that so for that case ebyo bikumani mugambira abantu ninga mugamba ngu his excellence Robert Kyagulanyi ayitisa abana simanyi akwatisa abana icyo kubanza tayine mundu ekyakabiri tuwakurre bihome tani musirikali nyowe naragayo I'm protesting a government ebyo no tukoraho and then iwe wija wankwata tukwenda nguhakanise iwe wotakwenda ngutuhakanise multi-party system gikoreki thank you ngiyo Robert Kache ntakakira aba NRM because bariyo abandi yangatanisa nani ndanshobora hanshonga ya waiso bariyo usharaka mutata okay Robert where do you stand now nka nupo akaruru numukesiga ngo numuza kasinga nkaka bakamaza mano buringaniza because Kyagulanyi umuntu umwe akagirango tokayisimba mukaruru minondena mucyumuro kajya ngo demokrasi tekora demokrasi ngune yakora yayisimba tiyari kuyabari yo yagambira abantu ngo atwara abantu mukaruru hati nembere zuru no abantu no basirubaza akaruwa katikagasha hatwahiriza yacu mu kwesimba kukara nzo kugira ngo ukaba kamaze mu burenganzira right you trust the process that's why you participating Boazi obumperero ka kibuze cyo nkakikugambira kugira nti ituto tukwikizo Mr Museveni na Mr Byabakama uyayirondiro wakuragira that's why tanje bakweta protest vote Museveni abo nyitamweta his excellency Mr Museveni no waku appointing abantu abo nyitamweta wikitinze we didn't vote for him. How can I call someone the president? I didn't vote for him. They can meeting enankaniyaje Mr Museveni ni wako appointing Byabakama icyara asharimu nicyo Byabakama cyaraje so ituto ntuzo mu karuru kwereka abanya Uganda ngo twa participating konka twenda kwikirize byo byenyene birakoreki eberaruge mwa kubantu manya results already izikwenda kushobora so mwamutabikeza muri mwongeraho ki protest vote we have to protest muronda leader of opposition mukora shadow cabinet wait eje kisanje cye na mukaga I think in previous elections twatine protest vote hati ngo kwa kuriyo kuri right ntine kitwarariye na Mr Museveni tichiru sanyo nyirwa mamiliyoni 35 buri mwaka Museveni akuzuma is supposed to be getting that money Museveni no minister of finance owitins wow tuwe now wambuze cyane cye 2026 tuturikirizo mu karura kararangirwe ntukimanya Byabakama Museveni na Byabakama bararanje twabimanya twakora Kyagulanyi ari wa mwerondire
no ku mwaka uva huruminga system no kimangwa karura kahwire igido kimangwe 2021 bakore bakatina kwata boxi 2021 akaruru tukakariya tukakahanga byabakama yarangire byayenzire twagira ngo cyo twataka changere system kwe kutambura kunka hatengere yitubyegere mu cyo kureba turetse rero project vote 2026 ntuza kutera akaruru twaza kuparticipate ngo muri yaka karuru twaheza nko kuna kikushoborire ntuza kabanja mpaka ukabanja harumuki ntuyenda karonda ngato kutugenda tukaronda zakuzabera president kurahira nomuzakuzabera aho tuza kunyamu information ejo ngo najikwa konkiyo ibeno kimanya ngo tugenda zo protest vote yo kimangwa tugenda turonda karuru ntuza katera twaheza tukakurate tukabare tugake tukabanje ejo niyo protest vote. Okay, commission. Yes. Iwe nga oyinaka kwate nebyo kwerinda abantu abano mbakwatira kiparide kabuho ukwezi kwa kabiri. Yes. Abunje mbakwata mu kwa mwene. Of course ramanya ebintu biterigeza ra mukusondoza to kwatara fa wanje no banje investigating waza kore investigation ukora analysis analyzing investigation waizo ukora arwese wakategereza so buri kimwe kiri mu buteka so kimwe cyose cyo kiri mu buteka no ato na nagamre mwara banje go ryaha no musibi tari na munyanyoko mwara karakanje nakana kana mtokanza abo kwana sho nera buna nyiko nera yubu kumanyangu nubwe family yawo ni njumanyisha mwingi ko wazi patience one the best kumangu ni mumanyangu ishogo ni manyishe ni manyishe to ni manyabanyanyi bona nabayina cyumeze no muhajizu nuwe kogo mwarageza akarara n'umopurara abare kumpagira mzee so bari yada zawugira ngo ine support abanza kora family yawe muhagira teko muhagira nabayina remo nabamzee bagira pati cyo wachura bawaze mbenu ekiko ndagamba NRM government yaretse rumokora so mwigana ni yaretse robsingi ni yaretse abantu bwababo abo batabana bangenda na muhara banje abo shanga nagamba president Mr. Museveni babo dene cyaguranye mu NRM aketa cyaguranye His Excellency ubwo wabusabara ukuzane mbara mu kibuno akamweta muniki hatubere respectful uri presidential candidate umwembezo w'abantu ndetse no ningambe kikumanya bambowazi ningambe kikumanya uri naza gambe kinta numuna kwa ni mwembezo rimane mu muntu kinagamba ngo namazo marachi ko ndakirebere wakirebere so now akashanga umwana nkogo naita cyaguranye ngo His Excellency naita president Mr. Museveni utunishinal no waitegereza ubuntu bobsinye bane bo byaresire niyo government ibane bazarazana babana batabo koza abana bato tubakamanye by'abantu ebyenyima bakwira umusinge bane remu nenko bente nishigera no mu so now government ya NRM takabasa kwatu no muntu ushatene mshango boss bugato kimanye the NRM government eriyo mutegeki Eriko His Excellency President Yoweri Kaguta Museveni, the father of the revolution, the father of democracy in Uganda, the father of the peace and stability. Owa the strop sinja kreta democracy. Nuwege na rina democracy tuna ntuzana mtu eshongeramu. Government teko basa kwatira abantu ekabatumu chome ekabatumu kosi batene mshango. ate bakwatire ki. Bategera ikindi cyakabiri. Mambo wasona kikareba. Warga wakora parade. Ojori bintu bikushansa n'ebyamahe. Wakwata faraga yihanga wa mutagize Excellency munufato no ona wakigamba yarambara parade ka president wihanga iwa mwana kaguno wagihanga actually nyona mbone ngana government akakiro kuba kwata ikishi bekane bakwata nizo beri ubachikorera not it down ubachikorera wakigeza izo beri bachikorera nanga nubayani bachikora bakabashime ko kwata no action bakita cyaho ko bakoze parade because bakaenda mateka they are not supposed to do it wale RPF na chikora reflex na chikora wale nuko ne baba reflex baba maona bachikora asheze tezanyu wale abantu bachikora nuko izira kugira mutagurage no mweshongozi akana yeshonga abantu nakunda beshongozi ya flowing aba yaba bingi bakore ibintu kwenda amateka. That's why the government is seriously
looking kureba muri bakora biro kugira ngo tubishikire bategereza commission namwe ndekeka nkiza hingora batugira ngo NRM mu ihanga na mass party n'abashaki bingi nupu ayi n'abantu bake munonga abantu bake munonga mu focusinga turi kuzo mu karuru tumukutaye ikishane mu batine nigenda ndanakugambe NRM tukorera pressure ya nupu kandi soba mwete ndakuri equation ubuzo kumutabana wa kugira abajogo ko ndakwetse arninga kibare kujya kabiri nangwa n'abante kuba musana kugira nupu agaragara bita wese twine evidence ati tabi bashena kamenge district bashimira n'abantu bako basaningira fomu zababura the order got four people thank you hata nojanga kwenye support thank you the order got four people from kamenge basaningira fomu zabo ogogo na mwana badabonga nobaragira kamenge leta district abakusaidinga n'abanga tumbe you don't have supporters Charles okakwate mbundu uri muto munonga mwaza kurwanisa obote mwachunguriya ngakina na mukara enshonga emwezi mwene muhamnu kamujyango obote one debate mukamujyango obote akayiba karuru obote kana takwikiriza obugabe bw'abantu imwe kumugireho abana bajwara obukofira abana mukabakwata 2021 emyaka ekisanje cyawo abamwe akwasira mujyango bine emishango emyaka 5 etakabasingaga imwe mucondoza mu yarare umwango waza nani nyenda gambira babatsigaza ababunkurana ba in fact nupu country wide nupu echekora n'imicwembe n'ababana nato no horogo mushike micwembe yene agumzogo ishamugumize nguwe yaswara in fact ecyo ogwogo mwana tashene kuba nagambira ogungu yaswara ombuhangwa gw'abanyankore okumugarra n'ekindi n'ekigambo kuswara n'ekindi ombuhangwa gwaitu bw'abanyankore njyangu no cyetegereza Boaz so Max yazinago already kugambira omuntu ngu yaswara n'omuntu oworukwinganisa nawe emyaka konko omuntu orukukiza emyaka oryarengo rwogwo omushaija nkogo ogwo mwishiki tuwa yakubye najya ngu yaswara kanya gwo gutumukora gwo buhangwa obuhangwa bwa muntu agenda nabwo ninyenda nkugambira eki Boaz obuhangwa ni nkempare yozoire tokagenda ozoire busa so umutakutana tokarga muhanda hatoka tubuza orharya ahenyuma ha baraza yenzo zoire bushoga jangu ngo gutwatara mu office so obuhangwa ni kizwaro ekirya ha muntu so cyine kugenda nayo nupe ine micwembe so emicwembe ya nupu imwe government abanje mutakuratara amateka okay hati kandi ga ito ntukuratara amateka emyaka 5 abana bari mu nambwe n'abana bashemeye no kwesimu yes bakabayire barubamwe mu bantu bari kupresinga president Museveni abo kuba president Museveni no murumo gwe no gukora amateka kandi no kugakuratara omahe no bwo kuboriwo musirikare heine cyo takwikirizwa gukora heine ecyo tarkwikirizwa gukora uriyo musirikare wino uniform so mahe baragira baba tahekiragira ngo ine gukora teke nicyo ine gukurata so nupu president Museveni no bwari yaho n'umugeze ncyari kwenda kubategekera n'endije myaka 30 we nabanza betsiza abanza bareba bezayo mubanza mwesima mukora bibyona mubihezayo hati nabanza betsiza hata kibetsiza beyongera kutemba kuko re pressure murarebera ubwo muntu orwoyire pressure bagira ngo yatemba yakendera so abantu upu ninko muntu orwoyire pressure omuntu orwoyire pressure kuba kumutera mu kikatwe ekendere garka hanze bakimare sande akibura kumira kazuma pressure garka yetemba mbwene nupu nukweri kuba kukore cyagaro bakireba babetsiza bazima bamera amapapa ngo hatsi twaba bashaje kandi ninyenda kugandira amazima ngo government nehunamire ibintu bingi kandi arrestez wanu ugamba tubarukufaga ikora batabandize kukore biri kukurata ninko koreba nuza kurya ibyo kurya nibyende mboga so kor kuzakwatana babanza kore kibi bagaruka babanza kutsondoze ekikuratire kiriye cyari gukora so batandika kuba kandi na wareba nebigambo bya mufumbiro gwo mwana mugamba ho nabandi barukwata
no bireba byonka nibakwatsa so umwami Charles kuruga cyenda na mukago buse mugwerera isimba kwa Kansageno Museveni abantu be bakabatera rukungiri n'abamwe bafa inkume binaguma bahagize babesije abamwe bafa babakwata inkume binamukaga inkume biri kubinaguma inkume biri kunamukaga nawe nuko neyanyu mwazi imwe buri umuntu abana isimba na NRM abayine mcembi yo NRM ine mcembi hata ninyenda nkugarike mu ekibo wazi NRM abayote kubiha mu Uganda ninyenda nkugarike mu eki hati abanyankora bagire mfumu yabo ngo aboyire migorora bashembe mbari abanyankore bayine mfumu yabo riyo muri nyankore ngo aboyire migorora bashembe mbari mbwenu wanu gambe cha besi mbwenu hatu wahuriro umuntu wa FDC bakwatse samugumi ni manyisa hato mbwiro abahagize bakanda kwambihanga nani nyanda ngutuwetegereza haro umuntu yasinka message jana yanje shomere commissioner bamweta Alex ayobazi wa PFF ibanda yanagira ngo commissioner agera ugambere bantu samugumyare wanagira ngo utari umuntu wa FDC bakwatse nani njara tato bwiro samugumyare bakamuhaha ho kwezi bakamuhambara samugumya ninjangu no manyebi tubitandikire nyumwazo bakagabwa bamukwatire Kongo yamara imyaka 8 tarakwatsirwe banya Uganda akakwatwa Kongo tumwamurwa no kumuhaye hateje eje mishango totaleta samugumyo we 2026 bakwatire Kongo ine mishango yi so nani nyenda nguturebe hati n'ikindi cya kabiri mukama na Gambura Boazi na nakigambire government teko basa kwatura umuntu usha ateine mushango nabe no mushango and eje myaka yona including BSG osingire kwatu wenshi hatari na mushango nagumugwara musingire ugwara mwikari kandi obujuruzi nubuzaye hati kubukweza buzaye hati korko bano urwana n'umuntu hariho endizo mfumu y'abanyankore ne byangu tariho twarwana na wankoro mu kibuno mbwene hato ituze twanturwana na government nupu yaneja twanturwana na nupu kandi utatubuza gwa bwenki wa mukwata so in fact oguya wahurwa nupo kuyaganda mwana mwenda kusigaza ubushobozi numukora buri kimwe kanshura owa nupu yagambira ki yakugira ngo ubona bahekera baki ba constitution aba government deka kugira constitution ngo nabahekera ba Museveni deka kukidiverting batugira ngo nabahekera ba Museveni nabahekera ba government so bantu bahekera government na yine kubahekera tubakagekera ye kabetsi nabo bagekere na ye bahekera so mwana mwenda bushobozi kubusigaza numukora buri kimwe cyose umunsi yona ikiriyo kenete Isaac, please. Our power. We have a power. We must. Yeah, Isaac. We must protect our institution. Yes. Presidency commissioner na chairman. Isaac. Buri umuntu wena kuza kwisimana na government. Namutego kumuta ko mushango gume na rugundi. Natukumta uri na baboteri. Exactly, not good idea. Ngana mushango kiseho. It is the state that prefers charges against somebody. I'm here na mushango ki. Omumu debate itorumu tuine moderator. So I want you to be humble and listen. I know you're not informed. I'm not informed. I know you're not informed. If I'm not informed, I will listen. Because what hakuchize tokuza kwega. Isaac, addressing the issue pressures on the Kashi handling abantu of course no mangu get to you so you have to handle them. So now let me tell you this. Tutakagira hariho umuntu wa nupu uri umucyo. Wow. Wow. You are patient who is not. Listen, please. I am still talking. Twaretamu buri umuntu ngo opinion. Hariho banzo nkiza. Hariho umuntu wa nupu uri umucyo. Abantu abari umucyome harimo abanya-Uganda n'abakozi b'emishango. Hariho umuntu batwira umucyome ahabukagira nuko. Banyategereza. Batwire yabagire abahezera amateka. Bakazaha parade banzo burikize. Bakazaha parade batatungire permission from security agencies. Wachategereza buri umuntu wena n'amashomero naki waza gukora any parade oine kuba notunga permission from security agencies. From the police, yes. From the police. No manya uniteka 45. Wachategereza akana
nakakigamba buri omuntu wena oraza omu military drill or military parade atatungire permission from security agencies aine kukwatibwa akashutsibwa emyaka 5 abo bariyo barizibwa bahezeyo weekend bakitegereza bakine emyaka 5 so taine muntu obagire kukwata kandi zemishango yewe basingire yes banza kurikiza ibi yajaje banza kurikiza hariho umuntu obagire kukwata akayanza kukwata no gusapota bakitegereza nibagenda bagire kukwata abahenzera amateka abatakuratira amateka wanyetegeza ekindi listen bawala ekindi oguyacheta okuhamba okubuza omuntu okuhamba nokukwatibwa there is abduction and arrest so hatu wano wori umuntu okwetegerezo kabire no nutinganto ebintu ebi abo kwatokuza kutungundira bugambire because you are misleader will not tell you this because hatu umuntu washomereye MDD okargayo kazo mu ghetto kaba president wa ghetto numanya okarezenja ikana bagira ngo no mabasansa bagira ngo enja yakwika ko umuntu gwirara ningerebe so you're not so sure ngo umuntu ko tabwira Isaac ibyo umuntu yashobora so Isaac ibyo umuntu yashobora tabukora sinoreba angwe yarm so let me tell you this abo ko bakabishomesa wa university so let me tell you this umambo wazi so real hati abduction no kwata umuntu akabura wanyetegereza abantu ababa kwatsire taru wabuziro listen be humble my God so listen abantu abakwatire tine wabuzibo okahurira ogoro nayetsimba ahabwameye wa Kampala no hogo barimwezi when we are followingire ogu ova kwatsire mufumbiro bakamwihe bamuhire bamutwara wandege ya police station wanyetegereza yakwatwa polisi bamuha koti bamutwara wandege ya police station bamuha wandege ya police station bamutwara umukaye bakora search bamuha umukaye bamugarura umucyumi hatogo na egina abduction ubwo nabahambira nabatabuziwe so ine kutanisa abduction na arrest Isaac ubwo mahega kutaherera no headquarters tamahen police okay yes bakiha yo computer bakiha yo chi ibyo mbamba biforera kandi batini search warrant esho mkonera kwa magistrate yo shwangu baba batagine police boko jina ojoreka banzo hurikiza ojoreka police that has not happened banzo hurikiza police yani ekora investigation wanyetegereza police yani ekora investigation tekuza kureta ibintu biboneka bita media ngo turiyuntu investigating ubwo muntu hati twatunga search warrant turiyuntu zo muntu that means wa informing ebyo kuza kusakinga takuza kubishanga itekane jya ngo tunge search warrant wanyetegereza so wara no kuratara amateka ga police police kimuka sana wangira ngo hazayo amahi SFC nariki of which tubakagira bata tubakaza so police in authority yo kwimuka ekazo munju yawe ekakora search warrant ekatunga search warrant ekazo munju yawe ekakusakinga kandi search warrant tubakaza yo batagine nibaba bagine of which tubakagira eta bakakuri Isaac katurebeki tino kuyonga FDC nabanda bakakansa government nabakwatwa bwasya bwizire mugera mwina overwhelming evidence including Dr. Besigye mukajya mwina obujurizi bwamaraka rakora muzembundu kandi bakabutawa akora muzenyi kandi bakabura and okubihereza bowazi tini kikuyamba betwaro mishogo muramuzi ha mezi kumbesi yari umucuno obujurizi bwo ko mu mishoga high court judge ikiri mbere niki ubwo bujurizi bukahikaye listen obo bujurizi banzo kurikiza obo bujurizi bukahikaye wanyetegereza wambuza parties ziryo mu Uganda twine 26 fully registered parties so far today actually more than that harwezi taka registering ngirwe ezitaka bire fully hata ntubarize fully registered omukasheshe shahibiri twatwinabira na mukaga cyane ko arahe niba registering ashitamya wanyetegereza nabantu bangahi iwabo kura bakwatira muri ngo oburinganza babwa ko muntu omwe nibabaringa bagakira abandi ni principle twine opposition parties abira na mukaga ninye nango ngambire party ndijo eiba kwatsira abantu bayo bakabatwara mu angwege iba batuhire bajyo police bangahi we parties is so serious how party are serious
every party is serious But how old is because gwayemera ukakora registration ya party ukashasha ukakora buri kimwe cyone no buri serious so there is no okay legally buri party is serious but politically party is serious ekiri kuchwa no serious niki by the way no is not a political party again namba ya kabiri mukaruka waza kwetegereza je political parties is reorganized is rukurata amateka ezine manifesto kugira ngo nebasa kuhindura Uganda n'ukutiru. Thank you. So nani considering a political party? NUP is not a political party. What is a political party? Yes, please. Abantu bagira ngo tumuri holy tumuri kwera mwenesho bizumukora. That's why mbabakwata government ikarondera muntusha government moreover ya NRM. Echo kubanza we are not holy. Who are those saying that we are not holy? NRM. NRM. Why not PPF? Amboni nyakole man. I watched the PPF, I watched the FDC, I watched the NRM. I'm feeling, I feel so sorry. Nimpuraga kakuyamani. Ushanga ngogo umwana umusagazi muto. Sebo. Isaac. Atuwa President no mweta Mr. President. Kani nyoza kunyeta sebo kuru ya Isaac. Isaac. Thank you. At Isaac. Obangu habuleli, obangu gandirechi I don't know. Konka na government yoriyo ne horereza. Tinkumanya whether you're a true Ugandan, you're a real citizen of Uganda. Konka nyanda kugamba. Nimuza kumusasira. I'm going to meet cause you're fluent in Runyankore. Cause I'm not a Munyankore. I'm not a Munyankore. You don't know me. It is okay. It is okay. Chone chala neta kuwa magezi geni chunga kumugambia. So nyote tinkumanya Isaac kala bari omunya Uganda. Both mom and dad, they are Ugandans. So ahamwe tinkuza kumublame. Nomanya wachi kuba person. Akubeza nshonga ziturumu. Abantu baliyo bafa. They are killing people. Bisira bana babantu, bisira bazire babantu. To in extent yo kunjangu ndeke kuba person. Washa ngoko mwana aliyo nagambe bugambo NUP is not a political party. If it's not a political party, kanda abwachana batukwata abwachana batwarasenga abwachana batu. Nakijya tine wanupu bakwatsira abanyegana. No gamisa wabyo nonjirangu. Tinyine ngo I need to be educated but to your point you're just ignorant. Bakwatsira bihekera kuba n'umuye tabihekera. Ebyo kugamba to kubimanya. Wakora statement. Mwaba kwa select harmu wa NUP. Nakugira ntabakwatsire bantu bakwatsira abanyuganda bakwenda amateka. Do they belong to any political party or no? They do congregate you consideration bakuza kubakwata. Hati nyoni nyaundi yone nkugambira I'm a member of NUP. Iyo tobakakwasira. Ni manya Waiswa ni mumanyi. Alilia TV ni chumanyi. Waiswa ni mumanyi. Lowa NUP ni deputy spokesperson wa National Unity Platform. Nofuna? Wakora statement ngwaba kwa asire tebari ba NUP hati ni nkubuza. Waiswa kala ni deputy spokesperson wa NUP. Iyo authority uja kutuwa NUP nojia. Aine na role omupati. Shonga ya Waiswa Waiswa was not even on that parade. He was not on that parade. Nyoni nyenda ba RCC. I was not on the parade. But I know Waiswa nyenda RCC ningaba bare ninga court ninga security yona elete evidence ekwereka ngo Waiswa akabari ha parade echo. Akubane boreka ngo niyo nshonga bakozere ki and evidence yo mu court. Yes. Kera very evidence bajiha yo bakore ki presenting kandi batugambire okukora parade ngo NUP twagikozere akubenye mahanga na NRM benyine bakana bakora ki bakana bakora parade can you keep quiet konkabe uri mu rwa organizers. But that very day maybe okay. If you go to Manya, NUP, NRM. You want to
kandi manya ndoga mbere byo banzara ko maririze yo Mr. Boaz nekingwenda ababasha bakuru omwami yagira ngo nandashemerire simanyi kugamba RCC hati nyowe the fact that I'm here seated on the same table with you icyo cyona mukabene muterana his excellency Robert Kyagulanyi Engabo aha kuba ko batariwe ni kurinda rya kushanga challenging this old people. What do you mean by challenging? Yes. What do you mean by yes. challenging? Give him his flowers. Okay. So, bazaleke Boaz maririze. No, these people okubakora batujabana ngubo simanyi bakarwana. This is 21st generation. Ebyatwarwana generation yabirna ebya mukarwana bimwarwanire mwatwara ki mwatwara power which is okay. Patience generation yabirna emwe nebekera ya 20 which is okay but they are different. Talk your history. Omurembe gwabo tegwe murembe kwitu no chakana Bawazi. So banzali da Boaz ninyenda clarifying with these people. Chimwa bakari. Chine kabi chikuhereza police teams. No, I'm not disrespecting him. We are just talking, discussing. And the fact that they are disrespecting my president, of course, I have to protect my president. So, boyajirangu, simanyi president, ngwakana jwara, simanyi mpare, aina chigambo chi yagamba, asa msha mkuru, yagamba chigambo nyochi ndakarabia mkuru. No, manyangu information, I have just got information. Gogo mwana bambigiro family yako kamwenye. Ekintu kya family, let me clarify this. Ekintu chikwatira na family, my parents, they have their own choices. And I have my own choice. Nani shababa those provocations takrimuka. We may insult each other. No insult. Reka tukumansho. James Mbia nupo jizirengwe yategeka. I'll first thank Nkusima RCC ntwire ninjana wa nangogo ni musya but again to twine ngambe kugira ngo omwe bintu bitinde makuru tukukira ko biha makuru and me Robert nyono guide me kwa turiyo myaka yengo if I'm not mistaken but you should learn how to respect people. Okay, I'm sorry. Lekangomizemu. Nani shabana mhatai mwitine chena agambira umuntu wana. Be patient. Nyowe Mr. Isaac tinyine bwire bwo kwemera hankarajya. For example nyitsimbere na Frank. Tinyine no bwire bwo kubasagamba izina riye kandi kumunsalutinga niga kumuza kwasura karango. Tinyine bwire bwo kuzari RCC nkamugarika mu bigambo bigumere. When my friend His Excellency Robert Kyagulanyi, however much you are not his supporter, to supporting and you have that right. But stop insulting him. He's also Ugandan. Constitution yamuichiriza kwetimba. Constitution ya Uganda yamuichiriza kwetimba. Kandi nyowe ninga patience ninga Boaz. Please mpata imu yanje na kwata imu yao. Nyowe patience Boaz n'abandi kutulia tine wa nominate tine muntu wahandikire NUP. Dika kwemera umishoga abanyayuganda ko babihangu National Unity Platform is not a political party. It is a political party. Yes. And you should learn it or in kuchega from now. I can't think basa kwemera nkajenti NRM is not a political party. AGTV don't think nerebwa family yawe ningasho mukazi wawe. This is a national television. Please. You also Can you differentiate the term? My friend echo nachitaho kinguza kwemera nkajenti NUP or rather NRM is not a political party ngwabo kujya tinkora kitingu supporting echo twakirigaho ekindi my friend umuntu kumuza ho nk'umuntu wajya ngunajwaro simanyiyo bari yata uriya no munya Uganda. By the way, for your information tukashira grade ya His Excellency Kyagulanyi, but for your information tukabire kwika grade ya Bob Wine kari kamene ko nakikugambira nko kunta kabire kwika aha
level ya Mzee Museveni tinkabere kugishikaho so iyi nayo twine kukoma ari umuntu wene gambo ko rutugu namugamba ko atinkashikire ubwo mushito student kora atakutwinsalutinga timanyiwa not updated and whatever we updated, that's why we are here. Don't think this nanka ni management ya hani fire umuntu here aronde mureta kutu updated n'icyo wagamba ko gamba iki. Now once you say that wayemera ukagira ukabiha abanyarwanda ngo this government tegene kwata abantu ba national unity platform mpura nagira ubusasi our deputy spokesperson wariyo mu nkomo then abantu banya bari mu 10 banga they are many even ito ntumanya wabo by the way cyane nyenda kuhereza ndekanza munyano wanje RCC commissioner tureke kurebera parade yo kwa kabiri ko mwaka nyoka no kagamba ubutwa bituriyanka kwerekana my border was also kidnapped umushango kagureba ndikuza kuvuga kwa ngani na munyano wanje kada mucunguzo wankwatse nkaboreka hine kindi nyenda kuboreka muri cyo kwirukangira parade yo kwa kabiri abana bari yombe bamwe bajundire mu government yagite gukora system n'uvorongoto abana bakibarama tukamureba ngo up to now nawe inabazire ngo ko harimo nagamba isigiga ningo kumarwa erizoba kiryo wa Robert nyikiza kuba kiryo ukora minister yikiriza government minano kashikana wo gukonka bakambuza nikibarama bakambuza takamanyaga nahari bantu mu mureke kuzandashaga mayo mundi uriyo no gamba iseri uba no rugam family cyo wajya ngo we ghetto youth however much oba mu ghetto youth twenda kumanya wa family bakagura ito turabentu rugakona but what I can tell you ngamba wazi no ati nakujya ati ndacyuruhura kanye tumya cyuruhura no mushango no mwe ito situachanga but wine kumanya eshagama y'umuntu niki izishaha ghetto youth definition ya buri muntu ti ya buri muntu wene kagumano yeta buri mu iki kintu now ko barukweyeto I don't know when de kamarire yo ndiye niza kuhendera mu mpeda kikibiri hine kindi niza kumendera eshagama y'abantu actually we have washanga nuzanda shagama y'umuntu mutano ngisi cyane agambye because cyaguranye former yakari ghetto president however much but now ni to muri mtu nabana bitu ba ghetto chine buzibeke twachifo konkanyo chini akiriye ni kinsasa echa parade twachiconsideringa munonga abakwasa umuserekare ndamure echa parade nagambiraho I nimba supporting because NUP is a political party kujanga tumuri political party kumtere leader icyo no kimurekera, that's why namujantize not updated then the campaign eshagama yo mundu ezishana basajya ngo bakidnappinga Robert nyenche karubwire nibuza kwika niwo bazowanyu muri cyo kuzandashagama yo mundu nawo abarho abana bitwe Bobby Yanga ni rugana wo mu cyaro kimwe nturugo mu district emwe tibamukwatira bwa parade yanyu abazi bamukwatirisha kandi wari bo government ndenda kutonje kiba mukwatire bayo kitugande kuba kuzo mukoti kandi warekora jizo bakamutwara ngo kunongwa ino mushango manya kuntu kimanye tayine mushango abana kunoje ito twangire twagira nanka yatugira ngo government gite kubasa kwato mudatine mushango kurekaranya nakubuza abo inchi mutakuba umushajya mutonge updates umuntu yapiye ngo mukoti mbate ko mushomere mishango obere filmze obere Trump tap kunkama tikugira bamushomera nta rucyagisho so Bobby Yanga omushango ngo akajwara ejenko fira umushango cyo jenko fira ke national unity platform na people de campaign na kantu ka no manya de campaign na kantu ka fira ya prison okwekusha de campaign na kantu no manya fira ya prison okwekusha ya military police no makosa kwata umukama wanje utwatugamba you should respect people ujure uniform ya military police kano reno jangu toyine mushango commission tanaendera abantu numza kwenda nashamba wazi naona wa NRM ogo gutime sada nito wazi na triagataniza do you think that for us we have kanimwe yaho bwire bwingi kaniye mbese kan we no wa hano bwire bwingi kongana we nyo blackmail tingu jitina no fa nani mani nkoreshi kore bya commission yes abantu kugira ngo manyabine nkofira ne yamahe icyarajo kigira ngo ikijwaro cyamahe no kirebera ayiba kweta insignia nkabaji good now akakantu aka kamera person video yana kiyayi akaka hinayi karo mbitongore bibi ko rira byo no muhanga yes akaro people power let me tell you one thing one of these days there is a colleague of mine akari band
akajwire fire nkeji actually bakamukwata ninge namuyambire nagantira ubwo muntu musasire umureke wayetegereza konka ni wano ren fire nkeji mambowazi na mwana wanje Charles veteran tokorengwe figure shane ya military police. You're running out of the question. No, I'm coming. Borekere morange na Paul. I'm coming to it. Igwano reba nkati wano ring village boaz. Nkomya iganda murungi. Tokorengwe figure shana ya military police na shininga ine ni military ataya. Wano gereba. Nenda kugisha. Tokishana nayo. Yenda nane. So government yake basa kukora n'kinteje. No basa kukwata wine village. Ozo mukoti opuruzi njawuto mwe mfire yine tiki tiyamahe ukawakwata n'umucyo then ukote enda rimwe nayo kwibino a stage gine nabateka teko yes no suspect okay ncho twasa kugira ngo nubafata suspect kimanyisagu no singa mushango nasho mushango nukusinga n'ibintu bibiri nozo mukoti kote sharama waketegereza konka wano bari kidishane kide cyamahe nibiza kwata kubara kwat yuzo mukoti opurivije biyone ngucyo gitiki kibara cyamaye Bawazi questions a moment binede kikibi twazo mu break then tukagaruka tukuza kwenera Charles abantu abumutiro mu mbera nkiki aha level zone cyagora ine mishango besi jya ine mishango bazamugumya atakurebeka mamufumbariata mwenda kuyora abantu almost magana ashata bagira parade aba bantu mwamara kubasinga mu karo tubabuza kugira ngo tukanzo kurwana kufukana wango memukono neno tukafukana yebare nyenda kubanza kusasira abantu ba nupu n'ekibini cyadikira good mu mateka nangwa nicyo kine na leader of opposition mu parliament good hariyo memba bayo atanu na mushanvu omwihanga ryona bona bagenzere bagayigara konke kinkwenda kubasasira ni kimwe ecyo kurebera nupu neja kuturaho nangwa kugiraho yaye yongera umuyisho abo go banupu kizubwe kiri kugita kandi kigiremeyireho n'emico mbi nambo ni insasira bazayire bo mushyo wibo mugendere reba turyaha nyono mati nyenda kutebinto ko mwirimo bene kiba kwigisha kufesingo mu ishabu kuba kandi tuwe wenka egime mitwe yekibina cyanupu cyona kurga hari mukama cyo kukikura kutahari yo gor kwererwa hanze so emitwe mbi nibagikozesa kuteka mu yeri kubasa kubaha karuru nicyo kuregari nicyo kura protest vote nicyo kuro kuzuma nicyo kura nibagenda bajoyire uniform y'amahe ngubona bagira nka cyaguranya no kugira bakweta kugira cyabakunyamba kuvimba manya no kuvimba so nup yes to kine kuturuma gitoni kongera umurebo busigaze muhurira mu bowazi in fact ekina kugira ngo ni sasiro go mushiki wamhure bigambo byo ngo hataboye mu murembo gwanyu ukagenda izuka yinyishe inenye nabakamuzara baryo mu murembe akaza kukura yashangaze irwe imwe tumukuratana amateka kanshi ndumuninyijaye so nanye nagumba habure aba bana batsigaza bakuratira cyaguranye ngo kimwe kirikuza kubarine so obutegeki no butakuratira amateka katso break nzagaraka so nanye ndakugambira bwazo ngo abantu aba batakuratire amateka nibakeyongera kuzo mu cyombe barimo butubo nzagaruka
waffe kafulu mu kujjanjaba endwadde ez'ensusu zonna mu bato n'abakulu gamba ng'embalabe obuwere ebiguuna kyogero habo soap ne kyogero habo jeri biri mu sayizi ez'enjawulo ennene n'entono bisangibwa mu maduuka gonna mu ggwanga kyogero ly'essuubi ly'ensusu zaffe. Abana ba Western Uganda, mwitebekanisize. Old is gold. Melodies of Sister Charity. Nejo Murimbarara. On the 4th of October, 2025 at the University Inn. Get ready for golden night and timeless melodies as the legendary Sister Charity takes the stage. Tickets go for 10k ordinary, a VIP 30k, a golden table goes for 500k, and a platinum table goes for 1 million. This is all brought to you by MTN, Pepsi, Agovina, Capital Revan, Tayari West, Tim Bakery, Beijing, Christian's Bridals, Star Medical Center, and the Crib House. Come for the music, stay for the memory. It's time to break free with Azam TV. Grab yourself a full kit at 80,000 shillings or an Azam decoder at 40,000 shillings. Experience the thrill of every goal in La Liga, Italian Serie A, German Bundesliga, and the excitement of live sports action from the Saudi Pro League and Carabao Cup on Azam Plus and Play Package in HD. Your favorite China Uganda movies on Chambuka TV on Azam Pure for just 13,000 shillings monthly. Unlock a world of sports and entertainment with Azam TV, the most affordable pay TV around. Visit any of our agents or call 0312-308-900 for more details. Azam TV, entertainment for everybody. Wait emmere ogirese naye nga siraba kawaaka weekali wano teweerabira leta bubiri sumulula buli alina akacupa kyokunywa kikwongera amaanyi kinywa kufunamu enjawulo kiri ku mutindo w'amanywamu eyo kalimu ebirungo bakalunga tangawizi bagiteekamu eri omwo ombisi gw'enjuki nagwo gusanga omwo kagaba waaka kanyweko n'owulira waaka kombucha drink kyekyokunywa ekisinga byonna era nga kikolebwa kampani y'ekyama Enterprises Limited. Kati gwakyetaaze tufunire ku namba z'essimu zino wammanga 0701 734 oba 0783 10 38 waaka kombucha drink bw'oba onywa yekka. Tayari West irakari yetu program no kubiri omushuganisa wa program ndi Boaz tumwesije kandi omukasheshe korwa mukaga korgashaha ina mpaka mukaga ntabantu ganira nshonga ngoro muhanga today tuganira rwaro mbururu emhonda no mbururu buri muntu naenda ahamize abantu umuntu waye ni agende kire kunga yagenda tintu akijurura kanushota abantu ride bad side ingire batine obahurira side zombiri ndo mu studios nyine Patience atwirwe ubwo n'umushimuto naenda bwa MP bw'abacyara bakamwenge aha ticket ya nupu tabakagabire card zo wabo konka akagishaba wenka mwene chances naza kugihebwa naza kwa nalitana na candidate wa NRM honorable Sylvia Bahireira nwaine benda NRM benderejo akagitunga abanyakamwenge bakimangu akagitunga Isaac akakandwa naho n'umunyeto wa NRM tumwinaha nyine mwami natamba Robert no wanupu nando MP bwakibari istiriza twareta abantu binje batoro then twine Charles Mwisije chairman wa veterans cyegegwa na kamwenge bantu me bona bartoro umwami Paul Katwire Karamuzi ni assistant resident state commissioner abo ambara City Central. Charles hendera inshonga yawe na kuyaho tukuza mu butumu
ndaku nani nkujanti ahabwenki yo government yani mangu ababine mchumbi mutakukoresa amateka gakabasingise mishango besi je myaka 20 tino mushango kumusinga cyagoranye mukamukwatura muri Arua ngwaye nembundu no muhotere mwazi tuboreka imyaka yaho 8 emishango teka musinga besi je mukamwe Nairobi ngo akana aramuze mbundu na aramuza kahi amezi ni 10 yo muchome obujuzi obutabutwara mukoti obutabasinyisa mishango ntushu ungeri bawazo wanu ugamba amazuma besi je tar mukoti emishango keta teka kandi we hari nabaryo abarkoma abarkutar manda omwaka gumuni kirgiro bwango bw'umushango gwawe so besi je ari ijo we nkaba bene bazamugarura mukoti yayanga ngo we takwenda kuzamo takwenda muramuzi so hatkandora umuntu ugira ngo tubako ona shiwe kubara kureto mukoti hati nibakusinyisiza ho mushango Charles ubwo kamba besi je tugura musingire ubwo kuriyo ko mu 2005 tugura musingire ejiyo nayo kwesharinga wo kutwakati no gwara musingire ati muba mukwati abanyankore bene mfumu yabo ngo bakamukwata bamurekura birakakora ki birakanywa nayo mbwenu nicyo nakugambire wa nicyo nakugambire wa birakanywa nayo mbwenu buri muntu wena nandakukozesa chance ya besije ngo besije kwara yanywe ineyo ngo na buryo umwaka nywa nayo so besije akanywa nayo of course haciye kata kujanja his excellence kashate kansho kukoresho bi ecyo ni kitano konka kuba musasire tiyakirebe cyo tiyakimanya ati besije mundo gwa muhera akakora ki ogwaryari hati yabonye ari umucyo akadi nyewe tindi muramuzi besije muntu ryo muramuzo mushango gweto kugamba omuramuzi nwari kwija kutuworeke ki yakoze abo kuba omushango gona basi omushango gona kuguzo mukoti gwazo mwisho go muramuzi hati kurnombuza ngo besije takagire mukoti takagire mwisho go muramuzi nkabire ngondo kugarukamo konke shaheje ryo mwisho go muramuzi so muntu wena kwazo mwisho go muramuzi haba hatakiriho muntu rukwikirizwa kudebatinga ha mushango go muntu commissioner ije mishango ero kubaneshango nemishango iri kuri mino abantu bakajyango iri politiko abantu bamana umuhango mbara kwasire umushagama bakayikora umushango wabari enganzi ya toro Johnson Katuramu akasimwe mishango akari mnongega nenyonyi akaro MP wa Arua municipal akubagodia kaito mukazi yasimwe mishango akaro DPC wa Mukono akaito mukazi yasimwe mishango emishango eri kuri mino abantu ni basimwe wencho munyabutegeshi kwara kwatu besi jeje myaka yona cyaguranye batakisingwe mishango nizona runo tegereza government mwine kuchoza kuchondoza ntaboye na nakugambire umuntu baza kumukwata nabano komplay bogeta complainant twakwasa kwata umuntu utara complainant wagabe mishango ya besige iyo kwabo remember there was a boy who complained egaro watabarize besige ato oyizero ngumusho government nyabize wagenda tabarize besige ogo musho akaiza yatunga umuhanda yazo mu state house garonaza to mu state house natwarwa of course ashimira ko ya gezo bya mu state house ubundi akatunga bya government mu mushango bagurira owa mutero mu state house kuko nageze ko umuntu akahanga bamahurira akaza amahurira abantu bamure bari yatabarize ikindi cya kabiri kwatari mu state house kugira ngo protection kana basa kwito so akana amagara bagakume mpaka bazo mushango but finally basiyo mushango yagusinga because there was no bakwata circumstantial evidence ikindi wanabuza ngo abo cy'abantu babashira benyina abo tumkote mushango bagisinga bagenda na nagambira mushango ni process foko anu bakwa rustinga fayiro bagitwa DPP bashangara mu mushango mu evidence bagisanctioning zo mukoti ekizo mukoti hati kote giye kusharama so washango yes abo kujyango mukarukito ntari muri wayi nabambagamba ari exactly bana ba virus ndoga election virus nabana bintu kapshato kabone cyo kubanza ari bakweta ngo pre election virus ate cyamanyisa ngo ikintu candidates supporters ku Rwanda candidates supporters ba Rwanda bamakavuyo nangana muri na bintu biza mukebe kisingiro kabiri ryabiro bategeza then ari bakweta ngo ni election day violence ku Rwanda according stations izo bya karuru nabone supporters ukishira ngo hapo niza watu wa opposition because watu wa opposition na yogo wao ya kigambire already been biased ari election
officials yababakamo urone barabayasi bategereza oshine ushanga bareka akavuya polling stations kwenda kwereka ngo election tuzagenda ngo boreke public kuba abasinge bagira ngo baze kuzo mukote n'ibindi then ikindi cyakashate bakatanga no post election violence ahaha crashes after elections often batekataga results abamo kwiba karuru abamo kutataringage abamo akavuyo nabo sometimes opposition yokira ku bireta kugira ngo hata boreke muranga ngo bakabura bakayiwa hari muyiba kweta ngo intimidation and harassment okanga kanga abantu izo kutera karuru opposition nabo kenegeza nekiza munonga intimidate ataramona karoka hingwiri bakajya baza kweta polling station zo mu Uganda if you can still remember bafye n'abantu abatraininga bagure domora abantu bona bakatera ngo bagure motoka nkuru nyingi yes wakategeza commissioner nogero utangwa amahena polisi bote bine rwaju konga twareba nambo ikikororo abantu barwana n'abahendo butebe hari umuntu no ubakwa kabakwatire no abayi bakabakwata kororo even there was a friend of mine who akana hani state bamukwata they were arrested bakabakwata batandike bigambo byo gufundikira program patience yes ngo mugenyi werizo niwo botakizira nza kuhereza ubudikika ushaka gamba utine kuteganisirwa nabandi bakushakira cyagura nyakaruru kashabe ndebere bagarira mukono tendere program webale mnonga hosti ndachika bushato bampareka mukoze sente nyandagamba n'abanya-Uganda mwena n'abantu bakamwenje 2026 ntuzo protest vote twagamba protest vote nakiteka umuryango rukiga ntubantu manyisa akaguruko kuhakanisa protest vote eje tuku preachinga tumasa nti kutolatera karuru kitu akubatwa na ntuchimanya government ya Museveni which thing is a president at least mwete General Museveni nani shaba onchirize ngambi mwete sebarwanya okay nani nchiriza much obliged chimanya government ya Museveni nchaka yotaba MB waka fair elections mu Uganda abantu nimwe tombita ahakwiba bururu ntutera karuru kitu bakiba bichi this time around abanya-Uganda tuine kwayimukiramu byabaka matayine byaraturangire ebitura bituronzire kitu abanya-Uganda ntuza kutera karuru kitu ntuza kubanza tukarondenga hati turonda karuru ka His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu akaruru ka Member of Parliament sibona besimbere akadi ya NUP Kongo mto mukuru ni His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu nyonkanya MP kumurantera karuru mutahinduye government tukatera His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu nanye bimu kuba mwantera mazimaniza kuba ntene kinkuza kubakora mu government ya Museveni tine kinkuza kukorayo the system is dead, it's not functioning, it's not delivering service kandi twenga abanya-Uganda ntwetega services. So protest vote abanya-Uganda, it's our time, it's constitutional. Protest vote itukuza mwe constitutional kuba constitution netuhereza amani gokurwanira obutari bwenganya. That the constitution says that power belongs to the people. So patience abantu abanya-Uganda ntuzo protest vote 2026 akaruna ka His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu abantu bakamwenze district kubara mpereza kadi ya NUP next week to zone vetting Kamwenge district at high patience woman MP Chibale East na Atamba Robert kubara mpereza kada kubana wali an opposed to your information. Okay, twakwebaza konga wandi angatanisa hendera sibura abantu kare so abanya-Uganda mwena abantu bakamwenje abarebe ba Tayari TV mwe bari kuturikiriza mwe bari kutureba kuturagaruka mu murondo gundi za kufuna gwire agake tubashobore ahashonga za NUP. Thank you na ba candidates mwe bari munga that is next time uko asiro gwire because ubu ujya unakuri yangatanisa kishaha yona ya homtaro sorry Isaac. Thank you.
abantu bakamwenje abo byanasha bakaruru nimanya ngo harimo abagurisi harimo abakekuru harimo n'abantu bato abari kumanya ubuhangwa oguru kubasha bakaruru ayangire kweta president Museveni Mr naka president yakataho naka sabarwanti yakataho namweta ngo listen ndakati nunatendera mbwe namweta ngo kokore nayo tumutabani azaro ifumu y'abanyankore ngo umuhunguzi umureba baracemerera mbwe numwetegereze maza kutera karuru kukahereza abantu nkabo ngume mwigendesereze ijabakakwe numuzakunaga district yanyu omukizibu abo ko umuntu respect otahereza kitini so umuguruso w'imyaka 8 na gumwe wahura umuntu otahereza kitini so umuntu w'imyaka 8 na gumwe tene kwarukuza kubebembera no manya charity begins at home m20 etandikiro muka mugume mwigendesereze reka kwijaho ukakwata Bob Wine wa yesterday ngo his excellence then ukakwata genu yowe kaguta Museveni banza kurikiza kaguta Museveni semarungu tubuhaburu ngo Museveni no azifu no yeto ntabano wabo so abantu bakamwenje mwigendesereze bintu nkebyo kunka social bintu nubam so nani mpendera ninyenda kugambira abarukuri batayati aba bantu bano bijaha kuba misleading nashi kubaha byangu abantu banupa babakwata tari umuntu wanuko bakwatsire ngo bamukwatire ukagera no tari umuntu bakagera ikintu bakamukwata kurekana abahenzera amateka abakwatsirwe bona bahenzera amateka tubakuratara amateka kandi uko kubuta kuratire amateka government ne kuto mu muhanda mbwene bariyo no babato mu muhanda kandi tine bahambere kureka babakwatsire bari mu koti so mwe bari munonga konka ibintu nkebi mugume mbitere mutoke ni mu bakuru mwegendesereje abantu ngabo mwe bari munonga Robert tenere program abarebito abarungi ninkubanza kutwara mu gishogo nsasere munywano wanje Isaac ati ba Isaac no musasera nawe tuwe numureka koko ari ati nebe bamuragira ngo agambe yatabegambire n'abasobotagarukayo ariho bamusubize mwene ati nabo bambe no musasira nyo nakusasira kuba nyinde ngutiwe ine chikurumu nawe abantu bakamwenje 2026 tere umbrella kuruga higuru His Excellency Robert Kyagulanyi a district was tumpata imyanje a district omukazi nza kutera patience kibare east cyo kikahwakare ijo by the way nje kuriga yumbe ndiyo mukoronde mikono ya president by the way ntwara mu gihugu simba abantu bakamwenje babase kutwereze mikono ya president nimba sima aha TV ihanga ubutanshwaza mukampe mikono ya His Excellency Robert Kyagulanyi nani shaba nyote nambuza azatwabuzi nani nyenda kubuza ko mshije aha wenje no yena president Kyagulanyi ninga Bob Wine ayihe Museveni azehwegesha barakire ni nyenda urikiza answer ati boyaza Isaac wahendire with due respect Isaac habarede kikibiri tukahendera program hendera ejo abantu bakamwenje babaze kutwereza emikono ya president mwe bari munonga then 2026 tutere umbrella batababuzabuza batabatinesereza turiyo tuzo protest vote mwe bari munonga Chairman Charles yabare Boazi na bagenzi banje abunanye no mu studio ya Tayari West konkana nyenda kwabura abana abantu bwaba ndukwendera nibondo kwenda kutandikiraho ngo kubarabe batagarikire nyimuko bakashitama bakamanye kiri kubaremesa karuru nyenda nkugambire iyi mwabatsigaza bato kimwe ekireme isobururu bwanyu kandi ekimutarutunga nemitwe kumurana mwenda ngo abanyayuganda babahurikize bahorre bigambo byanyu kandi babahereza karuru mutandike ko respecting abantu no kugira emitwe z'abanyayuganda emitwejo niyereme egemitwe yanyu niyer kuretera abanyayuganda babareba nkabatabayinire mugaso abo kuba wayemerera
ukagira ngo Kyagulanyi his excellence Robert Kyagulanyi then president president wa Chama then Museveni iwo tamweta nyore kamweta kwa hati nyenda nkuganire iwe nanagambire ngo abarukuzara abanyekizu icyo cyo nanakikugambire kandi noja kucyuma so nani nyenda nkugambire ngo nuko shana yesu kwaragariki speed konka speed yesu bwatakagarikiro mbwiro bo buturumu nupu erho neho in fact wana ndakucyetegereza abantu bajyangwe mikono muje wowe abehe no bayiraitsindra achemanero C5 wa nupu imikono yambura yizira so nani nyenda kwendera no kwabura abanya-Uganda ngo amayisho bakindure bareke kureba egemitso imbere kugenda mu Uganda bakagikurata barebe we kitinisa president Museveni nowe sabarwanyi wihangeri kandi ni nyenda kwendera ninda mutya no kusima bona babaturikize bate kutaho bwire bwabo bakatureba NRM 2026 NRM yoneterere kimwe 99% akaru mebari commissioner niwe nyewe ensonga zange ni ibiri members ba NRM bona bakora sub region nanimba ishangwe ibira abana bishatu Sebarwanyi Semarungu the father of democracy the father of the revolution father of the nation the father of the nation mwana andikisa mwetere so ugendetse kumushenekereza a nomination etako yerkayo nyina kusiba abantu bakamwenye mwebare munonga ukure NRM akwa mwana wange Robert akazapuru kamwenge yono ngo bantu bamusayininge emikono yabura yatonga mukono abantu bakamwenye mwebare kwagira president Museveni rukunde NRM kandi nje namanye ibintu yabo girlfriend twenda kwebaza patience kutayira patience tumwangu kuba debates z'abantu bingi abakasta bakuchera kuzikunda nari kuzibasa nari kuzabo. So we thank you for your courage. My pleasure. Come through. Webare Isaac akanwa nho kutayira the bit says tizoro bimamuntu na provoking no baza kumugambira ko kumukiza nende nicyo yatsigarize nani bagambira amazi monera tungwa amazi matubagaburikiza cyama rege ngo zibacurikiza cyiyongute kuzi bahabiri batambaro bati kutayira kana no kuturetera bijo umuntu tukamanya ngo nuko nayeho babare umukuru wagamba muko erohone batakumango erohoshye babare cyama umwana wawe araho kubaho ungano erohone ukora ki ende show babare cyama mbe Charles Mwezi cyama no veterans Kigegwa district babare commissioner kore gatwire ayitu kushabera ko ngo n'umwanya banyitu rero ko baza Obed na Kato ahabwa kutwatera kamera twarebe kaje buzima kandi na Peter okuproducinga okumu control room. Cliff nwara kufayo kurangwe byona byabaho Cliff ndikusima na management yona umwami Didia na team yona ndwenda kwebaza orwa mukago turagaruka turebane orwa mukago rukwija mukama y'abakunzire obanganise ibindi byona konka mukama inamani.